үзэн суугаа үзэгч та бүхэндээ шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Шимүсгийн хоолны цаг нэвтрүүлгийн 2022 оны хамгийн сүүлийн дугаарыг бид Монголын анхдагч Япон хоолны соёлыг түгээгч Nagome 2 ресторанаас бэлтгэн та бүхэндээ хүргэж байна. За өнөөдөр Шимүс мастер тоглоод шинэ жилийн баяр болон Япон улсын цагаан сарын баярыг угтаад Осичи буюу хүндэтгэлийн цоохыг хийх болно. Хэдийн хийх юм бол бүгдээрээ ард үзье. За өглөөний мэнд хүргэе, шинэ жилийн мэнд хүргэе Шимүс-сан. За шинэ жилийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. 오늘 12살 거친 이거. 야포니 цагаан сар 보러 1 сарын 1 2 3. Вау, ямар гоё юм бэ. Шинэ оны эхний 3 өдөр болдог байх нь шүү дээ. Монголд мэдээж жир боргон ор тийм ээ. Осичи хоол гэж 이름 байгаагүй юу манайха. За. Осичи гэдэг маань одоо монголоор хэлэх юм бол Японы цагаан сарын уламжлалт хоол гэж хэлж болох нь тийм. Яг тэгэж ярьж бором. За, ийм бүтээн төгөн боро ийм ожиртай байна. Ийм одоо удагатай байна ч юм уу те. Жохон товчоо тайлбарлаж одоо яг одоо тавьж үзье гэж бодож байна. Хоёлаа утга бэлэгдлийг нь бас тайлбарлаж хүрэх нь тий. За. Японы цагаан сар жил бүрийн 1 сарын 1-нд тохиодог. Бид 12 сарын 31-нд шинэ жилийн баяраа тэмдэглэдэг бол Япончуудын хувьд битүүний өдөр буюу цэвэрлэгээ хийх, хоол ундаа бэлдэх гээд ажил ундарч байдаг байна. Битүүний өдрийн орой Тошикоши собо буюу собо гомин идэж өнгөрүүлдэг. Собо гомин идснээр урт насалж сайхан амьдрахыг бэлэгддэг байна. Японы цагаан сарын уламжлалт зоог бол загас болон далайн гаралтай бүтээгдэхүүнээс бүрэлддэг. Зарим хүмүүс битүүний орой 12 цаг болоход гэрээхэн ойролцоох буддаа эсвэл сүмд мөргөж тухайн жилийн хүслээ шивнэдэг байна. Цагаан сарын өдрөөр эртлэн босож тухайн жилийн эхний нарыг харахаар зарим хүмүүс явдаг байна. Өглөө нар харж ирээд 8-аас 10 цагийн хооронд урьдчилан бэлтгэсэн хоолоо иддэг гин. Зарим Япон айлууд гаднаа төрийн талбайгаа залгана бий. Бас нэгэн сонирхолтой зүйл нь монголчууд бурхан сахиусанд зориулж бууз хүмүүс тавьдаг шиг Япончууд хулс болон жимс чимэглэн гэр эсвэл хашааныхаа үүдэнд тавьдаг байна. Японд бүр осичи заавар одоо авчи явдаг. Ерөн дөрөвөнчийн хайрцаг дотор ингээд ёро тасрагаатай те. Саунд дотор яг янз бүрийн одоо үзэмжтэй тавьдаг. Одоо жишээлбэл шүү те. Ингээд нөгөө даффоллах хамгийн минимум 3 дафард. Тэгээд ерөн 5 дафард яг дон дафард гэсэн хаяа байдаг. Бүтээтгүн ч гэсэн шүү дээ. Жишээлбэл ингээд нөгөө төмөс 3 ширгүү ч юм уу. За сам хорохой 3 ширгүү ч юм уу те. Бас одоо саяны хоорны төрөөр ч гэсэн ерөн ихэнхийн 3 байна уу, 5 байна уу те. Бас 50яа. Янз бүр байгаа. Одоо за ихээр энэ яг хясаахгүй юу? Хясаа буурчтэй те. Ингээд заавар хос штэ. Одоо тагтай гэх юм уу да. Хос учраас яг ихнэр нөхөр шиг хосоор байжээ. Энержи гэсэн хосоор гой байжээ. Заавар одоо ингэж бас тавьдаг. Нэг. За, сам хорхоны удаага юу вэ гэхээр одоо жишээлбэл штэ те. Сам хорхой чансны дараа жоохон иймэрхүү нөгөө бүрэнки борон штэ. Тийм ээ. Одоо хараа. Энэ ч гэсэн одоо жоохон тиймэрхүү болсон штэ. Тийм ээ, номерсон байна те хажууд шиг. Нугаран штэ тийм ээ. Тэгэр одоо хүн ч гэсэн штэ те. Хэрвээ одоо настай болсны дараа жоохон ингээд сам хорхой шиг урд амдраасэ. Энержи ч гэсэн урд амдраасэ гэж удаагатай. Ерөн харуу андой ашигладаг Японд. Утганаас юу гэдэг юм бол вандой нэ? За вандой бор Япондор маме. Маме гэдэг. Маме гэж ярьдаг байхгүй юу? Мамэни икиру, мамэни шигото сру гэж ямар удаагатай вэ заяа. Одоо нөгөө Японд бор штэ те. Одоо ногоо тарьдаг, бота тарьдаг. Тариа шинжид байгаа юм тий. Энержи ч гэсэн сайхан одоо тасрахгүй ажраасэ. Тэгвэл вандуу ч бас Япончуудын ажил хөдөлмөр нэг бүтэмжтэй байхыг бас бэлгшээж. Одоо цагаан уран бор жоохон юу гэж урдаа ад жаргартай гой. Утаага бас байга учраас яг өнөөдөр ингээд өөр нөгөө энэ бор арвачинтай ингээд нөгөө загасны төрөс бас жоохон цагаан уран ч юм уу те. Тэгээд одоо загасны төрөс ч гэсэн утаага байга. Загасны төрөс бор жижигхэн төрөс гэсэн үг шүү дээ. Ороо хүүхэдтэй боросэ ч юм уу те. Иро одоо ингээд жишээлбэл саяны одоо бараа бүтээтгүн эсвэл одоо материал боргон дээр ийм энержи를 баярлаа. 2023-нд ч гэсэн гой ад жаргартай байцгаая. Ер нь хизэнээс эхлээд цагаан сарын баярыг тэмдэглэж байгаа юм бол түүхэн бараг одоо 1600, 1500 уннаас. Одоо тэр үед ерөөс мах ашиграхгүй. Тэр дараа бүтээтгүн нөгөө жишээлбэл дооф ч юм уу, вандой ч юм уу тэгээд бороо. Өөр мах ч юм уу ерөөс тавихгүй байсан. Гэхдээ одоогийн цаг үе шүү дээ.
태 자리보다 이게 마하시구랑. Тийм байна те нэр. 얘네 보래 허비 누구 로스트 포크 보여 가하이마하 그리고 쓴바이가. 사인이 마테리얼이 온트로고 비 히레스してて. 자, 호일도가르 아무튼이 온트로 쓴바이다. Яг зөв те бас асуумаар байлаа. 아무튼 뭘 알아 좀 우두군 창가. 지시를 남았어. 게테크 호르보로 이스기레. 찬스 어도 사모홀 호아이노 노고아이노 샤사아이노 얘네 지금 알아 좀 우두군 자가스와이노 콤부아이노 테 이면은 지금 알아 좀 우두군 찬스 바이가. 알아 좀 창가 우두구라슨 어두군 아무튼은 뭐로 미리 저도 후르국진도 들어 고로 혼나고 뭐 야가지고 있대. 때문에 바인가 이런 에이지 호타가 시구란 시대 길때 테 호타가 시구라 쓴보로 히리친 두센치 때문에 히리치치 두슨보로 호환시대 사라치시대 바스 좀 거의 비시하나 게지 뭐 게지 웃고 할 거예요. 팀보로 에이지 이로스 고로 하는 그 호타가 시구라 하고 Осочи бол Япон улсад цагаан сарын баяраар иддэг уламжлалт хоол юм а. Олон төрлийн хоол бэлтгэн бенто хэмээх тусгай хайрцагт хийдэг байна. Бэлтгэсэн хоолоо 1 сарын 1, 2, 3 буюу шинийн 1, 2, 3-ны өдрүүдэд иддэг байна. Хоол бүр эх жилийн сайн сайхныг хүсч аз юрөөл амжилтыг бэлэгддэг учраас шинэ оныг угтах хамгийн чухал зүйл гэж үздэг юм а. Тэгш өнцөгт хэлбэртэй давхарлсан гадна тал нь хар, дотор тал нь улаан өнгөтэй хайрцагнууд нь аз хэмрийг илэрхийлдэг байна. Шатны тоон бүс нутгаас хамаарч өөр өөр байдаг. Гэхдээ зөвхөн 1, 3, 5, 7 гэсэн сондгой тоотой хайрцаг хийдэг байна. Осочи хоолнд улаан ба цагаан өнгөний хослолыг бэлэгшээн үздэг. Жишээлбэл улаан өнгө нь муу ёрын сүнснүүдээс хамгаалж, цагаан өнгө нь ариун цэвэр байдлыг илэрхийлдэг байна. Эрт үед осочиг заавал хийж иддэг байсан бол орчин үеийн завгүй амьдралын хэмнэлт ихэвчлэн дэлгүүр худалдааны төвөөс авдаг болжээ. 자, 어도 제시를 봤어 이런 응구 özüm지대 바힌 들었대. 야지 치매그레 타이호 바스 초호르시대. 밤부 나프치 직선 흰킹 바스 타이도 큰 자리무다 야호 치매그레 하죠도. 수시 치모 바스 타이도 그때 하야. Тийм, сүшин дээр бас 타이도 어디가 어찌를 볼 팀 받고요. 말하고도 타와군이 오른도 치모테. Тийм байна. Хайрцагныхаа яг хэмжээнд харуулад навчаад оронд ивсэж өгдөг. 자리무다 엥게데 이로스 바이슨 보러 밤부 나프치나스 알아야 조금 이런 바스 운으로 바스 거이. 어찌라서 또 조금 히루에 타그 온 거 있으니까 와 조금 밤부리 운으로 호환 바스. Гой өнөр өнөрдөг нь шүү дээ. 자, N. 어떤 누구? Илжигч. 야구티. Хатаас илжигч. N 야호 말하고 조금 제일려고 시대 팀에 아데르스 N 보러 도토르 누구 아즈키 되게되고 완도 있다 모치 크라게 되게되고 누구 야마크라게 되게되고 바스 보츠아시고 누구 왔고요. 우니고 바스 이런 따라서 연발 자마그때 어떤 앵게 되는 거 누구 지치큰 자가 스타일테. Ороодсон биз дээ замгаараа. 바스 이런 임 지치큰 자가 식슨 바스 오타가 바스 이런 바이다 이런. 바스 트루스 사이비 히레스 시대 아더 어로프 했대 버렇지. 후회도 더 사용도 버렇지 이게 좋다 같다 이 말이야. 자, 얘는 바스 유직센 타이힘뱅. 사몬 자가스 샤르슨 바이가. 사몬 직순 버로 게티오도 징근에서 비즈나르 아시그르 한 자가스 버로 부리 자가스 할거요. 부리 버로 시대 함긴 지치군 바다 와카시. 이나다. 와라사. 부리. 게티고도 야고도 지치군 위트. 톰 위트. 내릴 때 오라 할거요. 제일 몽골도 머리 직순 팀. Тийм, морийг бас насаар ангилдаг те тэр шиг юм байна. 어도 테런시고도 앵게트 누구 토무로슨 버로 내릴 오라 할거요. 대그로도 프로모션 희게세 아르반트 차로 직선 대시에 와세 어도 만나 베르테기를 터고짜이노 하론 터고짜이노 하락 터고짜이노 대 대시에 어떻게 시대겠대 대 이런 기 터고지 버러세 За энэ загсаас дамжуулаад энэ албан тушаал зэргийг бас бэлэгддэг юм байна. 자, 샤케 자가스 유식생 오늘도 지 얘는 봤을 때 이런 차가운가 아니 니그트로로 할거요? 자. 얘는 봤어 차가운 오란비스? Тийм байна өнгө нь. 봤을 거예요. 왔다 갔다 바이린 우트로 이런 아시구랑. За ингэж бас хайрцаглах нь бас их урлаг юм аа нэрээ. 올라고 돼. харагдах байдал бүр үнэхээр гоё юм. 로스트가 하면 하고요. 장순 바이가. 이거 봤을 때지. 샤손도 직선 시대 보름기. Оросон байна те. Өндөгний ороо 보름기 마이가 이런 오로로슨 바이가. бас горошрог. Окей. За бас тооны бэлэгдэлтэй. 이런 горошрог 바꿔 볼 거야. 우텐시고 야호
자가스니 있는 거 같고요. 얘는 직선 어떤 게 됐지? 자. 얘는 봤어 유직생 찬스 바이가 카니 카마게치 두는 거는 하프치니마. 아, 자. 하프치니마 직선 어떤 저 차강 오란이 니그 붙을 거 같고요. 얘네 봤어 어떤 빛나를 태어나. 됐지. 샤사와의 노 사무호르호와의 노 어떤 앵게티 하라 모구와의 노 아테게토 비 미디지 어떤 앵게티 거의 바이닝을 들었죠 시작할 때 사쿠라긴 체세고 마이가루 아, 지금 양고 힘이 가라루 히이되고 왔고요. 와우. 아하. 이게 찬스 바이가 나가가 бас гоё хэлбэрт оруулсан байна шүү дээ. 오르토다나스 암누라세 게지 왔다 갔다 하면 바스 걸어 태어나 얘네 두개로도 야호 지헬레고 투무스시고 누구 마티리얼 할거요? 얘네 비 사나무사르고 일본이 나이즈 우고 쌌고요. 얘가 아스타 тохиолж гарсан юм шүү дээ. 어도 Өнөөдөр 앵게트 누구 지헬레고 투무스 직선 오다 하다가라 하보라무시대 바스 카니까 마시고도 좀 차가오란 비스 юу вэ наадах нь? 얘네 나루토 게지 바스 자가스니 누구 논딱 자가스나사 хийсэн бүтэдэг байхгүй юу? Мэдхгүй ер нь олон төрлийн бас бүтээгдэхүүн байдаг Олон төрөл байгаад шүү. Үнэхээр олон төрөл ашигладаг юм байна. 롱완 직선 어도 거의 태어나 얘네 봤어 이로 샤산이 니고 호타테 스카라프 샤사 Аа, за. 아하 샤사 이런 날- 직선 됐지 자 되게 또 얘네 보실 때 자강 오랑 아로와치테 어떤 누구 자가스니 투루스 자 ингээд нэг 태어나 Одоо Япон айлын эзэгтэй ээж нар бүгд л ингэж баяраараа хоолоо бэлтгэдэг үү те? 내일의 팀 발성. 저 소리 자고 입으라 알아요. 자고 시대. 자고 아데레슨 어도 위면 베렌 부테트군 봤어 이런 가토로 전도 따라다고 봤어. 디그로 게르테 히코가로 쇼트 베렌 부테트군 아비야. 지모테 바스코 비치메 그래네. 이게 누구? За. 어도 하라? 앵게도 저리얼슨. Сэлбэрийн хутг шиг юм байна. Аха. 카빙 나이프 게 뭐다? Оо. 자, 말하고 이 무슨 누구? 저항 유기 좋다. Бараг гацур мод шиг болцсон юм уу те? 야폰이 마츠게 되게 못도 바이 갖고요. Аа, модны 그런 юм 식으로 있어 те. 갖고요. 자, 어도 이게 됐지? 디그로 바스코이 우세무치테게 못다. 에너지를 사인 바일라 어도 거의 아지로성 버프 모스테 되게 또 이래치를 직선 사용할 자로 그랬다. 바헤고스의 유로 요게 집었자. 양월 집에서 어도 암사지 우세. За маш их баярлалаа Шимүзээс. За. Нийтдээ телевизийг үзэн суугаа үзэгч та бүхэндээ Шимүзгийн хоолны цайг нэвтрүүлгийн энэ оны хамгийн сүүлийн дугаарыг хүргэж байна. Тийм ээ те. За Шимүзсэн сан бит хоёр маань бас хамтраад нэлээд олон дугаарыг бас хийж амралтын өдөр бүрийн бомб гараг бүр үзэгчтэй бас Япон хоолны соёлыг таниулахын тулд те олон төрлийн хоолнуудыг хийсээр энэ оны сүүлийн дугаарыг хүргэж байна Шимүзсэн. 하는 때 어도 바라고 호요를 지르는 분은 ene chef shimizu imong shimizu cook time te ihirесini barago hoyorujuru bossun тэгээ то юрэнс догаар явсан байсан одоо ингээд 100 юм уу 101 юм уу яг бас баярын нөгөө те яг одоо 100 хүрсэн байна да одоо янз бүрийн хоор хийж үзээд бас боромжтой хоор боромжгүй те арай жоохон гоё рестораны төвшний хоор ч юм уу те хийж үзээд гэтээ одоо ингээд осеч хоор бас ингээд нөгөө үзэмжтэй би баян ярьдаг нүдээр хамаараар чихээр те хооргоор идэн шүү гэж бас нэг зүйл байна өнөөдөр яг одоо. За өнөөдөр 12 сарын 31-ний өдөр болохоор манай эзэгтэй нар маань ээжүүд манаас гэртээ ямар хоол хийхээ гэж их бодож бас хүлээж байгаа. Тэгээд өнөөдөр хийсэн онцгой хоолноос бас хэрвээ боломжтой бол те тавгийнхаа баярынхаа ширээн дээр бас хийх боломжтой зүйлүүд бас байх шиг байна те. Загас байна, саа байна. өнөөдөр юу идэх үү доо. Яг энийг одоо бараг ингээд 3 төрөөр байгаа байхгүй юу. Аха. Тэгээд одоо 15 ман төрөөр бүх юм масаж хөө эсквэр одоо ингээд нөгөө нэг Хагас энийдхүү. ихтэй юунаас идэх бас сони хорд те. Бияс яг энийг асуумаар байлаа. Ингээд яг 3 савлгаатай. Тэгээ нөгөө яг энэ нэг ийм савлгаан дотор ингээ олон юм хийсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас хаанаас нь яаж идвэл энд хэрвээ цогцох бас цогцолгоо нь те. Одоо яг боромж юу жором гэж баахгүй. Аха. Заавал энэгээр идэх ёстой юм тийм юм баахгүй. Гэхдээ мэдээж одоо 아무튼 알아야 хэд чанга
잠깐 아무도 이제 숨이더라. 어도 서로 아무도 이랬으면 그러고 선이시대. Тийм. Тэгэхээр эхлээд сулаас нь эхэлж идэх 대구를 아리 버러 허 서로 해로 지실 운도 굳지 뭐. Аа тийм. 얘는 로를 쓰시지 뭐. 대. 사이 코하고 남아서 뭘 알아야 아무튼 장가봐. 지 못해. Тийм ээ. Цуу таачрас тийм. 오늘들은 아롱 히튼 들어 나이가 어찌 라서. 비 어도 잠도 바카바카르테 아이구라지 여기. 타와구라지 여기. 되겠다. 아 얀즈브링 아무사지. 바스 우젠테. 하우치니 막. 논딱 작았어. 얘네 보러 샤사니 니고. 모고. За олон төрлөөс нэг нэг 사무 호로 호이. 제호 완도에. 얘네 봤어. 오란 롬테. Тийм байна. Лоо. 자, ингээд 샤사니 니고. 자, 어또 ингээд 야호. 바스 완도에 봤죠. 테. 자, 운두크. 오, 얘네 봤어. 잠도 비리 그랬지. Аа баярлалаа шүү. 자, 셔르테. 자. Зарэ зөөлнөөс нь өндөгнөөс эхлээд идэх. 되게. 자, 비 어도 사무 호로 호이. 어도 미제지 야지 되고 봤을 어도 ингээд 이런 털고 있대. 타이도 같고요. 우니가 미제지 하리사죠 하와 ингээд. 이물 호로 직선 바이고 저자원 야본도 보는 게 어시버리 보여. ингээд 이런 가리 안 좋대. Тийм бэлтгэж 가져도 이런 바인가 봐야 돼. 되게 또 우니 쇼도 ингээд. 야본초도 보러 ингээд 이런 우세미지 하라하르 아 장안살을 지나. 깨지 이런 мэддэг. санагдаад үгүйсэвэ. Далайн бүтээгдэхүүний амттай гоё юм ашиг байсан. 어도 ингээд бас мэдээж 어도 하론 호르미시. 그러면 Яг үнэ. 이런 벤토 복스 넣더라도 ингээд 이런 어롱 호너그 하다가 한 번은 쇼치었어. ингээд 이런 휘토 히르네세 이리 버르면 시대. 티미엄 아무도 했을 때 뭐다. 몽골인 자가산 측선 보즈이데 사이니 유비레 누구 ингээд Хэвэн бав. 해빈보 타요 니스리니 살아다니고. Яг үнэ. 대 아하. бас 이런 요스 시대 때문에 Тийм. 게임으로 테레비 요스 버리 이런 그리고 주레지 이런 말이지 저거로 왔고 때문에 또 하여로서 설렘지. Яг үнэ. 몽골도 이래 이게 자간살이 홀 산다고 왔고요. Аа нэр тэгдэг баха тийм. 자 오도 어떠고 직선 막아도 오를 갖다 샤요 하루. Нутгийнхаа хоолыг 노다기 санаа. 홀 어도 어도 홀살이 해도 못 자가이나 대거로도 자간살이 보즈이데 메라이나 뭐때 은우들은 뭐요? 아라오 홀살이 거친이 근데 뭐로 아 야폰도 뭐로 오 미소가 뭐요? 바스 비투니 우트르기 제일 때 같고요. 야그 비투니 우트르 뭐로 제시를 소바 게티 거치때 소바 거에 뭐 이제 야가 되기로 오르토 아미드라 바스 이런 오르토 시대 거에 뭐 오르토 시대 밑에 오르토 아미드라 세게 저 따갔다 마가르 바스 거에 뭐 이제 자 되게 또 니그살이 니그 버스니 달았대 어또 되게 또와 신지루와 하피 뉴 이야기 제리앗 Хамтдаа бас нэлээд олон дугаарыг бас хөтлсөн байна. 2022 онд бол нэлээд бас үүдэлтэй ажилласан байна тийм. 하니티 어도 허이라 바스 야 허이르지루 앵게 또 때 오르구주레 히체감칭 어도 다시다직서 어도 앵게 아리 버러 허르 버러면시다 앵게 또 야폰 허르는 서르 뭐르 네 타는 소리 한 미니 허이또 다타면 За Шимүцгийн хоолны цаг нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаар буюу 2022 оны хамгийн сүүлийн дугаарыг үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Тэгээд энэ ондоо маш олон идэж үзээгүй амттай сайхан хоолнуудаас бас идлээ. Шимүцэн мастер тоогож яхан урлан хийсэн гайхалтай хоолнуудаас бас хүртлээ. Үнэхээр гайхалтай бас гоё хоол хийж хүргэдэг Шимүцэн тоогожтой маш их баярлалаа. За хэдхэн цагийн дараа бас 2023 он маань гарах гэж байна. Нийт ТV лизийг үзэн суугаа үзэгч та бүхэндээ шинэ оны баярын мэндийг бас төвшүүлж байна. Шимүцэн маань бас мэдлэгээ төвшүүлж байна. 자 허이men가 허린 거로 직선 다분 사이한 옥타레 За 2022 оны хамгийн сүүлийн дугаарыг үзэгч та бүхэндээ бэлтгэн хүргэлээ. 2023 онд илүү сайхан шинэлэг дугааруудаар иргэн уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй. За баярлалаа. Баяртай.